Pamirsa kewentenan LPG ukuran 3 kg ring sawatara pangkalan ring Kabupaten Bangli kosong. Selain ring tanggal kalih dasa Februari warsane mangkin. Pikobat inucap maksa kramane keliling mangda sida molihang numbas gas melon. Sekadi seselah ring rahinane lintang sawetara kramane magiliran rauh kegenah pangkalan LPG duen ketut rawit sane wenten ring Banjar kelurahan Kawan antuk numbas LPG 3 kg. Pamuputnya nih krama inucap kepaksa mebalik ngeruruh gas melon ring genah tiosan santukan kuentenan stok iri ketelas. Dani mausang stok LPG 3 kg ring pangkalannya nih kosong dawa galas 19 Februari warsa kali tali 4 likur. Pinih untat Dani wantah molihang pasokan LPG 3 kg saking agen ring rahina canis care sanilintang. Kosongnya nih stok LPG taler kepanggih ring pangkalan duen Niwayan Ratni. Dani mausang stok gas ipun sampun kosong ring rahina anggarane lintang pinih untat saking agen ngirim ring rahina canis care. Saking agen katanya nih ngirim gas ke pangkalan ipun nyabran kali rahina. Anak Agung Anom Putra krame saninwenang pangkalan gas ring wilayah LC Umo Bukal taler kantun ngantosang kiriman LPG 3 kg saking agen. Dani mausang ring galah pungkuran pengarsan LPG 3 kg ring pangkalan saya nincap. Santukan ake kramo sanirau ke pangkalan ipun langsung antuk numbas gas. Agung Anom mausang katanya nih sida moliang kiriman gas saking agen nyabran rahina sawilang pengiriman poli sawetara 100 tabung. Dayu Swasrina Bali Pos Kuningayang.